Ang buhangku ta hambor beli la acara pamaringu iti la YKB GKI TV. Pandi ditarung ya na pulung ne miri malakata hamayang. Do miri lalu dunahung buhang manya parung ya na pulu maneng na makapipi kama laluri ma holod. Amin. Ang buhangku latami miriah karitu na pulung na parungunda la ludu nahu rokona denahama apa nama lapahu wieling la kolohi kawudu tailu dalar hau lupan dalar hakambul hau na papatanda da dia kana dalar 5 bawana naluri miamangi dangu nahuhuri naka membada pahala di minyaka. Ang buhanggul tamnay meriah karito ninya na ludu hakola minggu na mawana nahuringku hawutu iya una panjilunya na panjilunya naluringu pereduku baku perhaya ka lenyuna na panjilunya naluringu ndaku buha anyapa naluri miema ang buhang utame meriah karito naluri bieline miri yung karitu nuna yedu yakana anda lurin baru tau nang parhaya lengeri naluri akatu badamieti naka dangu ngalan danyakana lurin baru namalanya hamu napa jakana mai bieli miri yung karitu garaya nama akatu napa wukunda tawaru halanya napa kanadingda napa mbeni wanda napa karyaku wanda matawa kaninya manu nama ham hikarito nama rihi penting lalurinda himiri nama angunya buanda na tahu nama parhayanya na luri tahu parhaya na ngalanya nama hamu dangu napa biarinya nama hamu laang nama tahu ang buanggul tan miriah karito rukuna warunya na luri miemang nuna dan mudang ma tapi jaka tapalangat takang mapalaku ya ndaningu anam parhuma nimbi hunak tahu nangalanya nangahumatua nama kapipi ya ladalu kanading nanya nama ham nduma lurina na tujuana na rencana na nama hamu dengu ninguma lingunan dengu ningu manggunan jakana banu na oto dan hamu apa atau ruhananya na pahilunya nama baru nduma kana malundu tanumbu di rukuna luri miemang ambu tamata dunya tapahilunya nama baru amin malakata maya miri kapipi arikama la dalom buhang manyapa pelaku ya na pulung na parong lalodo nahu amin. Ang buhangku takayo na pulong na miri ambu maruamba do palaikya
subscribe dango pabirinya.